салом дӯстони гиромӣ ва забономӯзони арҷуманд, хуш омадед ба дарси навбатӣ, дарси 34 аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. хоб умедворем ки шумо низ то ин замон, то дарси 33 кӯшиш кардем ки чӯ кунем ин забонро камубеш аз худ кунем. хоб меравем суроғи муколамаи имрӯза. расидем дар conversation 19. хоб ки бошад conversation 19. Do you have any children? Do you have any children? оё ту фарзанд дорӣ? оё ту кӯдак дорӣ? хуб, дар забони англисӣ вақте ки бихоҳем ки аз як кас бипурсем ки оё ту кӯдак дорӣ, оё ту фарзанд дорӣ, пас аз ҳамин вариант истифода мекунем. мегӯем ки Do you have any children? хоб дар ин муколама баҳром ҳамроҳи баҳор гуфтугӯ мекунанд. хоб баҳром мегӯяд ки баҳор, do you have any children? баҳор, do you have any children? оё ту фарзанд дорӣ? агар калима ба калима тарҷума кунем, масалан ин хел маъно медиҳад ки оё ту ягон кӯдак дорӣ? оё ту ягон кӯдак дорӣ? хуб, дар забони тоҷикии худмон намегӯям ки оё ту ягон кӯдак дорӣ, мегӯем ки оё ту фарзанд дорӣ, оё ту кӯдак дорӣ? хуб, баҳор дар ҷавоб мегӯяд ки yes, яъне бале. ва баҳром боз мегӯяд ки how many children do you have? How many children do you have? How many children do you have? яъне чанд фарзанд дорӣ? вақте як нафар пурсем ки оё ту фарзанд дорӣ, мегӯем do you have any children? аммо вақте бигӯем ки ту чанд фарзанд дорӣ, мегӯем ки how many children do you have? How many children do you have? How many children do you have? хоб вақте ки баҳром гуфт ки чанд фарзанд дорӣ, баҳор дар ҷавоб мегӯяд ки I have 2 kids. I have 2 kids. Kid ба маънои ҳамун child аст. Child. Children шакли ҷамъи child аст ва kid, хуб, дар инҷо kids омадааст. Kids яъне шакли ҷамъи kid ҳаст. яъне ки kid ҳам фарзанд ҳаст тарҷумаш ва child низ фарзанд аст. яъне мегӯяд ки I have 2 kids. ман ду кӯдак дорам. A boy and a girl. A boy and a girl. A boy and a girl. яъне як писару як духтар. баҳром мегӯяд ки what are their names? What are their names? What are their names? яъне номҳои онҳо чӣ аст? номҳои онҳо чӣ аст? яъне чӣ ном доранд? дар тоҷикӣ намегӯем номҳои онҳо чӣ аст, мегӯем ки чӣ ном доранд. вақте гуфт ки ду кӯдак дорам, як писару як духтар, баъдан савол мекунад ки онҳо чӣ ном доранд? онҳо чӣ ном доранд? хуб, баҳор дар ҷавоб мегӯяд ки Yusuf and Salma. Yusuf and Salma. яъне ки Юсуф ва Салма. баҳром мегӯяд ки how old are they? How old are they? خب تا این روز ما و شما آموخته شدگی هستیم در طرز سوال کنی How old are you? How old are you? How old are you? How old are you?
how old are you how old are you یعنی میشد که چند ساله هستی. وقتی که یک نفر را بپرسیم که شخص سوم حساب میخورد یعنی غایب، از وی میپرسیم که how old is he how old is he با همراهی is میاریم. how old is he how old is he وی چند ساله است وی مرد. خب اگر از یک دختر بپرسیم چی میگیم که how old is she how old is she وی دختر چند ساله است. اما وقتی بگیم که اونها چند ساله هستند، خب همون گونه که در این جامعه است. how old are they how old are they یعنی اونها چند ساله هستند. خب بهار در جواب میگه که سلما خب سلما is 18 and Yusuf is 24. Salma is 18 and Yusuf is 24. یعنی سلما 18 ساله است و یوسف 24 ساله است. خب بهرام باز سوال میکند که are they in school are they in school are they in school آیا اونها در مکتب هستند؟ خب در زبان انگلیسی یعنی آیا اونها در مکتب هستند. در زبان تاجیکی میگیم که مکتب میخونن. آیا اونها مکتب میخونن؟ خب اگر کسیش که از میگیم که 18 بالا باشد این خیلی میپرسیم میگیم یگونجا میخونه، یعنی مقصد ما یگونجا میخونه یگون دانشگاه میخونه. و بهار در جواب میگه که سلما is یعنی سلما است. است چی؟ یعنی که میخوند. بله یعنی که میخوند. سلما is خیلی میگیم که am I am وقتی که در آخر جمله میاد I am یعنی که he is همون she is. در اینجا سلما همون she است. she is یعنی سلما is. خب she goes to college in Dushanbe and Yusuf works in Turkey. یعنی که میگه سلما است چی است یعنی در مکتب میخوند. she goes to college یعنی سلما در کالج میخونه، با کالج میرود، مقصدش که در کالج میخونه. in Dushanbe در دوشنبه and Yusuf works in Turkey and Yusuf works in Turkey یعنی یوسف در ترکیه کار میکند و یوسف در ترکیه کار میکند. یعنی دو فرزند داشته است. کی دو فرزند داشته است؟ همون بهار. یک فرزندش در کالج میخونه و یک فرزند دیگریش در ترکیه کار میکرده است. بهرام باز سوال میکند میگه که what does Salma study what does Salma study سلما چی میخونه؟ سلما چی میخونه؟ خب چی میخونه یعنی که در کدام تخصص میخونه که در کدام ساحه میخونه. و بهار میگه که she studies English she studies English she studies English و انگلیسی میخونه. یعنی مقصد زبان انگلیسی میخونه در کالج یا مثلا ترجمه شدنی هست یا که معلم زبانی انگلیسی شدنی است، مهم انگلیسی میخوند. بهرام میگه که is she here now is she here now یعنی آیا وی اینجا هست الان آیا وی اینجا هست الان. خب یک کمی لهجگی خطی میگه هازی همی جای هازی همی جای و بهار در جواب میگه که no she is at school no she is at school یا که با شکل چسبیدگیش she's at school no she's at school no she's at school نه وی در مکتب است وی در مکتب است. خب این بود گفتگوی امروزه، دیالوگ امروزه یعنی do you have any children. اگر یگون جوش نفهمه باشه یگون سوال داشته باشین میتونین بپرسین و اگر یگون تاتون لایک نمونده باشین اگر لایک بمونه خفه نیستیم با خوشحال بشیم که درسای ما برای شما پیسند شده استن محبوب شده استن. خب اگر یگون سوالو نداشته باشین خب درسی ما امروزه به انجام رسید. دیگر میتونیم که خداحافظی کنیم
ва касоне ки баъдан видеои моро тамошо мекунанд лутфан обуна шуданро фаромӯш насозед, лайк гузоштанро низ фаромӯш насозед. аз шумо ҳамин қадар дастгирӣ, аз мо дарс гуфтан, фаҳмондан ва аз шумо яъне ҳамин қадар дастгирӣ. хоб тахминан ягон савол нест. бинобар ин дар ҳамин ҷа дарси имрӯзаро ба поён мерасонем ва шаббахайра мехонем. хоб забономӯзони гиромӣ, то дарсҳои навбатӣ, худо ҳофиз. See you next class. See you tomorrow. Goodbye.